e vinga longa tatonunga alo fasili fa pea e la fai tau le tuspaia o lo fa pea mai le o lo tangata le atali e lo tangata le o kaino le sauai o le tolu o kaino na maua tonga la au fa mata e se si lo tangata e lumatu ya atamai e tasia le ainga na fausia o Atamu ma Eva ai feitaula le tusio kinese fai mai na toe whanau e Atamu ma Eva o atali ma fafine o lona winga na toe whiusua i a alo ma whanau ia Atamu ma Eva i lewa i teimi sa ola tangata malolosi iwa se lau mo na tupu o na tausanga sa iele malosi il whanau tangata na whiusua i la ngafa ai lei se vai na iai o na tupunga mai ai lea le tuspa i atoa e lei se si ai ta si alu ngali a tama Eva na fai a ao le atua a whamel tuspa i na whanau mai ai o atali i mawhawhine alo Samuel po family la famsi Samuel fartai lava ai to tasi lava il fafsile de fiatu na e winga lava il tuspa i e na o utaton wa e malama le lava e winga tuspa i o lo fo ilo malama iai ai o lo fasili e tuinat ile kenesi e fa feona o ai lava le tangata na ia tu sia kenesi ai pe fa feana no tatu i loa na iai nei tangata ile taimi na fofo ina ilala nalo ya menino tai o le tusio kinese sai ai le nganga pa ia i tau kinese mo fai mai na ngai o ile nganga o le tua il fongatai ile ila se me lilo le nganga pa ia le na no Sofia Mose le na tusia il Pentatuka kinese e soto le vitiko numero Deuteronome no Sofia le nganga pa ia ma whamatara ia Mose mana tusia le fofoina o le nipaneta malo fa ya Samuel na uta dia tu lo fasili fa lava le vala mai ya uta mana tu tasi stato vala au ya ona fa mai na le tato programa nei a lua ono fa fitu no melo o telefone fa pe uto fa no atu e fa fasili me ele malo le tunu songa ya pasta wi di papo o yo te ya ao o le kale sia a sufito to e fio mai sa motu to tasi lua ono fa la vala Greek ya la vala Greek o vaitoloa sa no mai mauro wavano ya va tai na mo le fio e fa visire kula va le faite au oinga kwa kuele kuale de papa ma aleanga fa le liwa ile kuspai oi kanga kalalanga kuele kuale papa ma aleanga fa le liwa kuspai lalla te fa lo wala le va tai e le ai se papa ma na tu ele tua istangata e fa le liwa il tuspai o le tusipa ia na tusia e tangata o le tua o le Pentatuka le ani tusia e Mose e le ave i se papa maa e whaaliliu ai na tusia e le tua o tula fono i se folu i le ngangana e peru lava ia ma tu inatu ia Mose na tusia le Mose o le urua i tusia e lima o le whiangainga tuai o la kala e te kalai o le kusilenga kusele a kua ia se o kula fongo ia sfulu ka kusie nasa ele atua ia Mose io a ese mai ai se pa kusilenga tusia le atua na tia le ana toi fali e ona malama ai bo tusia le pule lala ya sa no la papsi lo wala le lei fa malia atu o te tali lunga o le tuspa ia ai nisi papa na fa aliliu a tonu la ese se tusi o tusi ai
ai le o tusia i le fionga le tua haftai ia pe o mera vana le fa ilo atu o le sa noanga le tama fa fa nei ia o lo fa pena lavon fa mai lu o tu spa ia le o lo fa ngai nei kalisia uma ia ma o lan foi sa noanga mta upo lo fa pe na nga ia na ta upo pe na la ngai na le va yaso ma fa pe fo na la ngai fina ngalo fa ta unisium o kalisia ia le utu na fa ta noanga le mta upo ia ai taloi no ulam lam fai uta tai vala mai la taloi no ulam lam fai uta talanga ala sunga pasta wili papu ole saunanga len e sauno amatai ele o iai so fa moe e fa lenga ina nisi o kalesia manisio o teltonunga monna ai me te sauno ia fa mata la lo teltonunga ele ha fia io la tu fino la lo fino ano fa tai lava Vasili e se le Taua o le Vasili leha ma le mele te fia mana e tau tala tuai i si o tātou atunu o ai lava o le a o sau ai fa ale ngatu se lotu postapu e sai lo mutu na faile na mea deitai a o lo na fetalai le upu le atua wa ule toi los tangata po se lotu ai sea fai mai le upu le atua o le upu paulo le Roma se fulu o le mana onga o loto ma le tatalo mo Israelu ia faolaina i lato e fa pena sa mo le anganga se la pe fa pe ele sa o le mele o e faia o lo fa le ngai no isi ka le si o tapo i le sa o te le o whaalanga i na a o lai tau e le atua. A o lana o mai le upo le atua, e le ma whaina ngu lo loto. Whaitalia lai tangata ia po le alana winga e whaingoa ai. Ai o lo na ola e tali ai. A whai e vai ai whanau o le atua, ono e ka le sia matangata, mo lato te tonua, ma whaitonga o le tuspa i o le whionga le atua. O le whina ngano leo le atua, pasta wili papu. I vai ai tangata ona o lan tuspa i aftai wala na vai ai tangata ele ona o tuspa ia ai ona le ai ona o foi tau o tuspa i ele ai o talia e lotu me fa pau il manatu la ai me fa pau ai si me le fa pau manatu tangata ia po ia a manatu manino ale no foi at lima fetala au mai stangata tau mai ai o suil sa pati as fitu ile aso sa ele ima se mau ele foi mai le atua ona fa ele lea le tuspa ia le atua i mea fa pau a mai tu utitonu o fai mamata upu me le foi mai ele upo Yesu e tapua i fu ai fa pe tine ia ima me vesi le tunu o tangata ono la usau noanga o e kale sia so fatasi o fine te tane o fatu so man fe ai Faftai Vasili ele le pe atali Yesu le Vasili le anga atali ele malielo loto io no ma te io non tau po se fulu io e ale nganga le tua fa fonga le talenga Yesu ma te se fulu to fa au tu te manatu o sau e vatul file mu la lani o te le sau e vatul file mu ale pelu o sau e fa ma sei tangata malon tama tamatene ma sei malontina la vai ma sei maltina lantane e fai fo il tangata ma fili o lona inga o le o tele lona lo fai lon tama po lona tina ai titi ha te au e le o ngale ya te au o le o tele lona lo fai lona tali i po lona fini e le o ngafo i le ya te au o Yesu la o ia a me Yesu e le sa mai fina sa o mai le pe e vesi ai tangata e vesi ai ona ole upumoni o palu e tangata me fa pau ai alofo le tua le o vala wailo na no e o ese mai a ole io ona fa mai na tala angal paneta ona fano ai le ona nei be wa mai fa fa il tono le upumoni le tua on fino ngalo fo na le tua pe vesi ai Peve vesi e risfutave vesi le vasil ono se fulu milion al fa na le tua to tele o tangata o le tue tonu o lo pope na mai le pule ai tau mo tu spaia fasio tia ai o ti e tangata i le upu o le tua ai tasi al mema na i le tua i e faula ina tangata